bo nta nubwo none y'imirambo yabo yigeze igaragara. Bisaba amasegonda 5 yonyine kugira ngo uruhu rube rwamushizeho abe yabaye nk'ibuye. Ari nayo mpamvu hitwa ku marembo y'ikuzimu. Kimwe kiri muri iri shyamba ukoraho cyangwa kikagukoraho ubwabyo umumara bwacyo buhita bukuzenguruka umubiri wose ugatangira kugira isereri maze ako kanya ugahita upfa. Buri mwaka abasaga 600,000 mu isi yose baburirwa irengero ntihamenyekana amahitire yabo, ndetse n'imibiri yabo ubwayo ntigaragara wenda ngo bimenyekane ko baba bapfuye. Akenshi ibyo byose biba bimeze nk'amayobera ku buryo bugoye gusobanura. Ku isi hose igice kingana na 23% ni ubutaka butagerwamo n'abantu mu buryo bwa buri munsi, ahubwo ahenshi muri ho ntihagire n'umuntu n'umwe uhakandagira. Niba hari ikintu kiri mu bya mbere mu isi bikunzwe kurusha ibindi no gutembera, ndetse kugutembera ni ibintu byinjiza amafaranga menshi y'akayabo kaza miliyari z'amadolari y'abanyamerika binyuze mu cyitwa ubukerarugendo. Gusa igitangaje hari ibice bimwe na bimwe mu isi biteye amabengeza ndetse byaba iby'igikundiro ku muntu wese ukunda gutembera, ariko nyamara hakaba hatemerewe kugerwa n'umuntu n'umwe nubwo hari ababirengaho. Iyo babirenzeho barapfa. Ariko se waba wari uzi ko hari ahantu henshi mu isi hateye ubwoba ndetse uhageze wese ahita aburirwa irengero cyangwa akahapfira akihagera gusa? Marvin ninjye, ntabwo ndi umukerarugendo ariko nkunda kumenya ibintu bishya. Barananjye muri iki kiganiro gutembereza ahantu hagera ku 8 hambere mu isi hateye ubwoba, ndetse igitangaje n'ibihugu aho hantu hagiye habarizwa bikaba ntacyo byabikoraho usibye kuburira abantu kutahagera. Ubwo ababirenzeho nyine bakaba bakoze icyo wageranya n'ubwiyahuzi. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Marvin Daily Official, ibuka gukanda subscribe ndetse ukandi no kunzogera amaze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza. Ikirwa cy'ibiyoka Snake Island muri Brazil. Aha ni mu birometero 150 uvuye mu mujyi wa Sao Paulo. Bikaba bizwi yuko nta handi hantu muri Brazil haba hateye ubwoba ku rwego nk'urwa Snake Island. Iki kirwa gituyeho inzoka z'inkazi zo mu bwoko bwa Vipers Golden Lance-Head Snake zigira ubumara butavurwa ndetse ziza mu nzoka za mbere mu isi nzima zitinyitse kurusha izindi. Ibyo bituma nta muntu n'umwe wemerewe kuhagera, nyamara nubwo ari ikirwa cyiza ndetse n'izo nzoka ahubwo zikaba ziteye amabengeza kuzireba. Ariko ni nyinshi cyane ku buryo buri hantu hose wakandagira kuri iki kirwa inzoka zaba zikwiteguye. Mu mwaka w'1929 umugabo yagiye kuri iki kirwa aburirwa irengero. Nyuma y'icyumweru kajugujugu inyura hejuru y'icyo kirwa asangwa mu muvu w'amaraso ye. Aho hantu yari hapfiriye urupfu rubi cyane. Nyuma y'imyaka runaka abandi bagera kuri 72 nabo baburiwe irengero, biza kumenyekana yuko bari bagiye kuri icyo kirwa ngo kureba ibiriyo. Bo nta nubwo none y'imirambo yabo yigeze igaragara. Sinabaga Volcano ni mu gihugu cya Indonesia. Iki ni ikirunga cy'amayobera kiri muri iki gihugu cyishe benshi kubera gutura hafi yacyo, aho gitandukanye n'ibindi birunga byo bigaragaza ibimenyetso mbere yo kuruka ku buryo wenda umuntu yanahunga aho hantu. Gusa cyo nta kimenyetso na kimwe kigaragaza, kitakiruka ako kanya. Ikiteye ubwoba kurusha ibindi rero nuko iki kirunga cya Sinabaga iyo cyarutse kizamura ibyuka byinshi bihumanya ikirere kiri hafi aho ngaho ku buryo n'abari muri metero zirenga 500 bagerwaho n'ingaruka zo kuruka kwacyo kugeza ku gupfa. Si ibyo gusa by'ibyuka bihumanya umuntu wese ubihumetse wenda agapfa, ahubwo iki kirunga iyo kirutse kizamukana n'ibibuye bitumbagira bikagwa kure muri za metero 100. Buri kintu cyose kiri mu nzira aho ngaho ibyo bibuye biragikubita: amazu, abantu, inyamaswa ndetse n'ibindi. Mu 2010 iki kirunga cyararutse, abantu basaga 1000 barakomereka, abandi bantu 15 barapfa kandi batari no hafi yacyo. Mu mwaka wa 2020 leta ya Indonesia yimuye abantu bose bari hafi y'icyo kirunga kugira ngo tazagira uwongerwa kugirwaho ingaruka mu gihe iki kirunga cyarutse. Ni nayo mpamvu hahise hakurwaho no kugisura kugira ngo hatazagira uhagirira impanuka iyo ari yo yose. Death Valley, igikombe cy'urupfu muri California. Abashakashatsi bose basanze ahantu ariho hantu hambere hashyuha mu isi. Hashobora kugeza ku bushyuhe bwa degre Celsius 57.6. Bukaba ari ubushyuhe bushobora kwica inyamaswa iyo ari yo yose iri hafi aho ngaho. Iki kibaya cyatangiye kwitwa icy'urupfu mu mwaka w'1849 ubwo itsinda ry'abanyaburayi ryari ryagiye kuhakorera ubushakashatsi no kuhacukurira za zahabu, maze bose nta n'umwe urokotse bakaburirwa irengero. Gusa na nyuma yaho muri iki kibaya hapfiriye abandi bantu benshi cyane.
ibaze ko hagati y'umwaka wa 2007 kugeza mu 2024 hamaze gupfira abantu barenga 68. Nyamara nta ko leta ya Amerika ibitagize yaba mu gushyira hirya no hino ibyapa biburira abantu kutajya aha hantu, ariko ntibibuza abantu kujya kwiyahura aho hantu ngo barebe iki kibaya cy'amayobera, dore ko banumva yuko ngo ari ahantu hasa neza urebeye inyuma. Ngayo ngo ubwo nawe nujya kuhasura uzabe witeguye bihagije. Ikiyaga cya Natron kibarizwa mu gihugu cya Tanzania. Iyo witegereje neza amazi yacyo aba afite ibara ry'umutuku. No kuvuga ngo umuntu uramutse agerageje koga mu mazi y'iki kiyaga bisaba amasegonda 5 yonyine kugira ngo uruhu rube rwamushizeho abe yabaye nk'ibuye. Iki kiyaga cy'amayobera kibarizwamo ibinyabutabire byinshi bitandukanye ndetse n'umunyu mwinshi cyane, icyarimwe na za acide nyinshi z'amoko atandukanye bituma ikinyabuzima cyose kihisemo kuhacaracara kihaburira ubuzima. Witegereje neza amashusho yo kuri iki kiyaga cya Natron, hari ibinyabuzima byinshi byahabereye nk'ibibumbano, harimo inyoni ndetse n'izindi nyamaswa z'amoko atandukanye byagiye bihanyura maze bigahita bihinduka nk'ibibumbano. Amazi y'iki kiyaga afite n'ubushobozi bwo kwica amaso y'ikinyabuzima icyo ari cyo cyose mbere y'uko cyanapfa. Ibyinshi mu binyabutabire biba mu mazi y'iki kiyaga byagiye bituruka ku iruka ry'ikirunga cya Doinyo kiba hafi y'iki kiyaga. Ibyo rero bituma abashaka kureba ubwiza bwacyo bagisura bakoresheje kajugujugu, kubera yuko kugenda hafi yacyo n'amaguru byonyine bituma ikinyabuzima cyose kita gishonga mu masegonda atarenza 5 yonyine. Nkuko twabigarutseho, iki kiyaga cya Natron giherereye mu gihugu cya Tanzania hitwa Ngorogoro, mu birometero bike cyane uvuye ahitwa mu ntara ya Arusha. Kikaba gifite ubuso bwa kilometero kare 1040. Agace kitwa Vietnam gaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hazwi nko ku butaka bwa asbestos. Asbestos ni ikinyabutabire kiba mu mwuka ahantu runaka kigatuma umwuka uhumana ku buryo uwuhumetse wese arwara indwara zitandukanye z'ubuhumekero. Nk'urugero, mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2011 hatangiye kwamaganwa amabati harimo ibinyabutabire kuko yashyiraga ubuzima bw'abantu mu kaga. Iyi asbestos itera indwara nyinshi z'ubuhumekero zirimo kanseri y'ibihaha. Ngaho none hibaze ubutaka bubarizwa ikinyabutabire aho ugiye hose. No kuvuga ngo kwinjira ahantu hitwa Vietnam, aho wakwinjira hose ugomba kuhita irwara kanseri y'ibihaha. Ubwo mu minsi mike cyane wegereye ahantu cyangwa wahinjiye wese aba agomba gupfa. Ubwo iyo ahagiye akahamara umwanya munini, mu masaha make cyane arahapfira. Nyuma y'imyaka myinshi cyane leta ya Amerika ibuza abantu kujya muri Vietnam, ariko bakinangira bakajya gusura aho hantu bumva amayobera maze bakahapfira. Byageze mu mwaka wa 2022 hamaze gupfira abantu barenga 1200, abandi basaga 800 bagapfira mu rugo nyuma y'uko bahageze. Muri uwo mwaka wa 2022 nibwo leta ya Amerika yahise yemeza ku mugaragaro yuko nta muntu n'umwe wemerewe kujya muri aka gace, maze bizuza ibyapa ahantu henshi by'uko aho hantu uhajya aba yikururiye kanseri nta kabuza. Bivuze ngo n'umuturage wese utekereje kuhajya aba bizi neza yuko kuhajya no gupfa ari ibintu bibiri bijyana. Madidi National Park. Iyi ni pariki ya Madidi iherereye mu gihugu cya Bolivia ku nkombe z'uruzi rwa Amazon. Aha ni mu majyaruguru y'igihugu cya Bolivia ku gice kigihuza n'ibihugu bya Brazil ndetse na Peru. Iyi pariki uyirebeye inyuma mbese nko mu ndege niho hantu hambere heza mu gihugu cya Bolivia. Hakaba hateye amabengeza ndetse cyane mu buryo bubereye ijisho. Gusa ibirimo imbere byo biratangaje ndetse biteye n'ubwoba bitandukanye n'uko wayirebera inyuma. Iyi pariki ni icumbi ry'ibimera by'uburozi n'ubumara buteye ubwoba ndetse n'inyamaswa n'udukoko duto dutangaje natwo dufite ubumara buhambaye budakira na gato. Ubwo umuntu tudukoko dukoze ku mubiri cyangwa akaba yakora ku bimera biri muri iri shyamba aba agomba guhita apfa nta kabuza. Ibaze ko buri kimwe kiri muri iri shyamba ukoraho cyangwa kikagukoraho, ubwabyo ubumara bwacyo buhita bukuzenguruka umubiri wose ugatangira kugira isereri maze ako kanya ugahita upfa. Bita byumvikanisha uburyo kino kurigendamo n'amaguru ubwabyo bitemewe, kubera yuko ibyo byose byuje ubumara biba biri no hasi ku butaka. Mbere yuko dukomeza iki kiganiro ariko turakwibutsa gukanda like kuri iyi video niba wakunze ibikubiyemo. Gates of the Hell, amarembo y'ikuzimu. Ni mu gihugu cya Turkmenistan. Iki ni cyobo kinini cyane kirimo gazi nyinshi bituma gihora cyaka umuriro nko mu itanuru. Iki cyobo abenshi bakizi banakigeranya nka ya Gehinomu abashumba b'Imana bahora bavuga, bakavuga yuko itegereje abenshi muri twe. Menya ari nayo mpamvu hitwa ku marembo y'ikuzimu.
mu by'ukuri ntawe uzi neza icyateye izi gaze zizamura umuriro mwinshi bihambaye gutya ku bushyuhe bwa dogere Celsius zirenga 500, bikaba bikubye ubushyuhe bw'amazi yatogose inshuro zirenga 5. ariko icyo cyobo ngo cyatangiye kwaka mu myaka y'1970, ubu ngubu kimaze imyaka irenga 50 cyaka. Habe ku manywa nijoro, mu mvura cyangwa ku zuba, iki cyobo ntabwo kijya kizima. Mu by'ukuri aha hantu habarwa nka hamwe mu heza nyaburanga hari ku isi, hakaba hatangaje ku buryo n'amafoto yaho ababereye ijisho, ariko birazwi neza yuko kuhegera ari ibintu bitemewe na gato. Icyo cyobo giherereye ahitwa Darvaza muri iki gihugu cya Turkmenistan. Gifite umuzenguruko wa metero zisaga 200 ndetse n'uburebure bwa metero zisaga 30 mu bujyakuzimu. Ikiyaga cya Karachay giherereye muri Ozarsk mu gihugu cy'Uburusiya ni kimwe mu byiza nyaburanga bihambaye bitatse igihugu cy'Uburusiya, ariko nubwo kureba iki kiyaga ukirebera hitegeye biba bibereye ijisho, cyane cyane yuko kizengurutswe n'imisozi myiza iteye amabengeza. Ntawemerewe kugenda no hafi yacyo. Byonyine n'inzira zijya kuri iki kiyaga nizemerewe kunyurwamo kubera yuko umuntu aba ari gushyira ubuzima bwe mu kaga. Kuri iki kiyaga habarwa nka hamwe mu hantu hambere mu isi handuye, bitari kubw'umwanda tuzi wa undi usanzwe, ahubwo kuko hahumanye. Bitewe nuko amazi y'iki kiyaga yahumanye ku rwego rwo hejuru, akaba arimo ibinyabutabire bihambaye birimo nka cesium 137, strontium 90, p-radionuclides ndetse n'ibindi bitandukanye. Byagiye byanduza iki kiyaga bitewe nuko igisirikare cy'iki gihugu cy'Uburusiya cyagiye kigerageza ingufu za nucleaire muri iki kiyaga, ndetse bakageragereza n'ibisasu byabo bitandukanye bya kirimbuzi. Niyo mpamvu buri muntu wese urenze ku mabwiriza yo kujya kuri iki kiyaga aba agomba gupfirayo nta kabuza, ndetse biba bizwi neza yuko ahazengurutse ikiyaga mu ntera igera ku kilometero nta muntu uba wemerewe kuhagera kubera yuko aba agomba gupfa. Ngayo nguko, aha ni hamwe mu hantu hambere mu isi hateye ubwoba ku buryo bw'amayobera, ku buryo umuntu wese uhegereye aba ari gushyira ubuzima bwe mu kaga ku kigero cyo hejuru. Ubwo ahandi hantu mu isi hatinyitse mu buryo buhambaye ni kenshi cyane wagiye uhumva mu matwi yawe, nko mu ishyamba rya Amazon hameze nko mu isi itandukanye n'iyi ngiyi, rikaba ririmo ibiti biteye ubwoba birya abantu, ibigenda, udukoko dutandukanye tutabarizwa ahandi mu isi natwo twica mu buryo bukomeye cyane, ndetse n'ibindi by'amayobera muri ishyamba rya Amazon biba bimeze nk'aho umuntu urigiyemo akatiwe urwo gupfa. Hakaba ahandi yitwa Bermuda Triangle habarizwa mu nyanja ya Atlantique, naho hamira amato, indege n'ibindi binyabuzima byose bihageze, naho ni amayobera, nta muntu n'umwe uramenya ibyaho. Iyi ni Marvin Daily Official. Ni iby'agaciro kuba uri kumwe natwe. Komeza kubana natwe mu bindi byiza bitandukanye tuba twaguteguriye, ukanda kuri iyo video iri muri screen yawe.